Okay, umurebo wa Kera Media News Center webare kubano gino misuno tufollowinga mu kutugwiti gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Icyo kwano ukora nkiba kiri cyamane. Turi hano ya umuri Nyakasharu, Rubirizi District, kandi Rubirizi Town Council, turi Mayor's Garden. Runakorera izoba nomanya umukasheshe nani ndizo koreka unibagambera nti nzo kwa tutambura. Tureke mutwasukana tugambaho songa zitari zimwe na zimwe. Turi base muri district ya Rubirizi. Nyechakare nsakwa turi Katera, dentro turuge Katera tusaka mukwira amizi yonakurwa Nyechakare. But yageramu na ba surprised okusanga ngu bamwe abinanse mukwane mbugana bamwe babura abandi bayikona na mwanya konka kubika bakwata umuhanda bagenda, but buri umwe nayo nesonga zeyi ncyokoranga twasaba kugira ngo tukore tuti obutebe nubuna yasome kwa roho team DK aro team John na team Cadet obo tukureba bimwe ebukutegana sabantu mu Rubirizi district Bunyaruguru constituency Katera constituency dene bindi biri ebya kumanye bera kukwene itambara icyo kubanza no kureba ngo tera tochi ombya magara nimwe ibintu bingi because na no kurya na bene bya magara kandi usanga ngo imbera kibasa kwane tambura kurungi akandi abo ensonga ejo then ebindi amizi na bene bya magara bokesa eji twino firiyo kandi weno yabazwekire team no yazwekire team Cadet rekatambure kurungi aho tugiro miso mazo yakora bokutureba webare munonga omwami Ramadan kandi umunyamahurire witu aya kandi yabasize kutaho yabasize kutandika ebintu bya journalism mu district yitomu kubani izwa niyo ka founder w'ikintu cyo wa inspiring n'abandi abana so abaturikirize mwe na nimba ramusya kandi nimba sima no kutekinga time yanyu kwenda kurikiza program yake webare munonga. Okay, zuka program tatu yako kutarika saha 8 net batasaje ni saa mwenda ni dakika 28 no tugenda kunjo mesho konka kitwara kureba ko kutaje no kutera tocho mbya magara Rubirizi district niyo cyara kuba ni Geta Bunyaruguru district konka of course umukuru aguba Songore Sylvester umukuru makanika umukuru Gaduyoza tinamanyereka bono honorable umukuru Mzee Akambikira umukuru bakweta honorable Muhammad Kato na group endizo nikabantu bakwikanka 10 abene barwanira kugira ngo Bunyaruguru nayo itunge district konka umukuru Jeno akainda utafiri atakwenda ngo Bunyaruguru basikwanire bakana no mukintu cyankayi cya district yakwe ngo akire gumeri constituency batukuyarabera mu ebyo bastama bagira ngo twine kwantu gihindura tujete Rubirizi district kugira ngo rene zayishaza akandi nuko akarwa ko bakita Rubirizi basoma kujeta Rubirizi district kugira ngo atakasosora abankayi abakaterera but abakaterera kandi bari basaba district yabo nibenda budget Katera district bono norangu imbere ko yene itambara nibane buzabuza konka ibicituko kire twenda hotel touch yes bari babara twabarugaho ebuta umumbera is kukuzo n'istambara kunjo mishwa na kusinga munongo byamagara twakwakira webare munonga mukuru Ramadan ugundo murundi cyo kubanza nyera kugira ngo cyaba kibi kugira ngo twatwine kuba apanel sabanda babine kuba yes ebyamagara umuntu no maya umuntu wagamba byamagara umuntu nateka tekirwa konka yoronka yamagara ne bakavaringa arimo byentambura arimo byamarwaro mbyo so in transformation y'abantu nango transforming omwanya kwana gutambura abo kuba transforming omwanya notakubina amagara maro yokabesikanya ndaturebera nsonga kisha ecyo kubanza ebyo nanke byamarwaro nebyo kwatabura mubaba nontekateka nka Rubirizi ngasinga Bunyaruguru Rubirizi in general nsonga yo kufuna ka hospital ninyuzuka aho omwebembezo omwaka yageraganise one time of course nko manifesto yeye ninga so mbyabe nagendera kora and kandi cyabe kirungi munonga konka no manya ekiteka teko kikafu ekika kibakibu
yes so nintekateka ngu nka hospital yize kaba achieved in future then kawura ngu hariho there is a certain preparation eba consideringa okwereza omwanya hospital so nintekateka nkarubiriza twine kutera mutoki tukareba what is required kwa achieving hospital tukajirwanira tukareba ngo niko twagifuna hakantu atanya kwirukira zambara za Kampala no buherezo kubambusinga wo mu district so ejinesonga nkuru kandi ninyesiga ngu no nanka wazo marwa ramin no kusanga abantu bari complaininga ngo n'umuntu nagenda mu irwaro sanga ngo bamuhandikire mbazi nyine bino gaza no grom private clinics ya nkamara government so nintekateka ngo government ningasaba bembeze bongere mu ko umuntu ari kuronda na transport yo kumureta rugazi ndanka chinoko ebuzire ayika rugazi bamuhandikire mbazi mutwaro keta agenda kugura he so nizo challenges ezabantu bari kufuna na nabazire bitu abanyabuzare junior life ni turabiremo kandi nitekateka ngo kikire konka ubumuri ndijanteka ngo abebembezi bakora twaza kintu cyebye nkuto imfunire chance weekend wire na favoringa ro muskisa zari turi abanyaruguru umbyaro nyangwa na district katugambe district yona ya Katerera because norebe twagama kebye nkuto Katera tokagereka tukwase abo kuba Katerera niyo for example ebintu bingi nanka emere ebyo na ebingi mune bwa Katera bigakunyabo nyangwa even crossing avuza no ma district azanza so enkuto zitu okombyaro ndebere nguti ziterire kurungi ndebere ngunuzuburamu na I think district government yine kukora cyangwa kurangu ba leta za kayibu kaza nyangwa kezo mu muremezo mwe onarebo kadete Benjamin di program yabe yaresere kuno ezenguto za kayipu kimanya bikoze no tambura hingi so bagezeho umuntu wakorangu enkuto zasarwa then abantu abari kwingemere bikoze umuntu bamugama ngo hingemere ningase zo mwagaruka ritine rukuto naza kudireta atandeke inganya kashaka so gene challenge ya mani byangu tutere muto cyo mu nkuto ezensonga zone then binensonga izo again imbere y'amasanyarazi ureba hati turiyo mu nanka turiyo mu mbere ya dik for example nange system yo wako ni ibandra mukaro umuntu ari ukombyare bitine amasanyarazi atakafune amasanyarazi akabena inangwa benkaramo akwate ka system nkeji a interview ngabebembezi a charoki bonka kujanga limited by the issue of electricity usanga ngo emberejo yona ne limiting abantu kwiyetanye tizabona ki so amasanyarazi ni kiyamba munongo mu transforming omwanya so tuongere kureba umubyaro amasanyarazi gengera kugenda donc ni sema government because bagerezo cyangwa mu kutambuza amasanyarazi however gino gatakike umubyaro so nanka tugezeho nanka bebembezi kurangu amashanyarazi gikahona abantu batambuza program zabo kuba kuzenda yes okay umurebo wa Kera Media News Center kandi wari nareba nje turatambure munonga nanda kugira nti mbasuko na manye cyabashuri ground kandi okumanya ngo program yitweje itatebekanise ninga sakiganiro ni janki cyo kwanzibaho nkancyakare ngo kuba tugambira bamwe kugira ngo abanze batunga permission konkane ntekateka ngo tuconnectingire nabo of course no sanga tokamanya emberane ke yindukamo then cyakara bo nsokora nko turakigita ko twatuni program yo kuzakatera kandi tuni kuza program yo kuzakabukwire nsokora nko turakigita cyo tukaranga tuteko isazinga yaho tukaranga ko turatu fixing wawo then omukuru firiyo audience aro yarubiriza ntwara kureba umuntu wa hansi niki cyose mukwana aganyura umwebembezi we then tuhindere okay mukuru Ramadan ngoko nakugambire ngo debate turi iga kujireba twine bagenzi bitu noreba ubiro twayikamu for example abantu abari mu ntebe base kubona beza accountability yes amyaka ubiro bamara mu then nabaru kwenda kuhayayana naba bari mu ntebe nabo bari kwizagambira abantu evero cy'ibyo so nico cyo nyanda kumaza ku gamba ngo debating case program eje wa leta abantu batakazitina kandi tutakatamu feelings zo kugira ngo ubundi ni tekatiko kumanya ko abantu bananka bagakayo kandi byangu kwereka abantu tugakora then so gatasonga yawe umuntu hansi cyasime kuba nafuna umwebembezo noreba
politics ninga so webembezi nico kigavaninga uburambo mu tokaba life yoni tutambura iti tokora umuni kapakana ngo umuntu yadati nibo buramu twe no tutambura yes boro kero umusoro gwawe agutwara mu parliament bakaba abemeza kuronda bagetinga ngo center y'uwasa shoro y'umusoro ine kolete net so abebembeza kuronda o akaruru kita kubantera omuntu wa hansi ubwo mwebembeza kubana abira kubana abira karyawe akazo mu parliament akazo mu council aho kugambira kurango mubazi wayikarugaza kurango rukuto rwacu noko rwemtago kwenkahi umbyaro rwasara niwe tinkwikiza kujangu ukwate sente kumizinga yo kumeno gaba ke kuba biri munanga no mu nakomburu abo kuba umutwaro kaze umutwari 10 kwasa kuyanga umuntu umuyo mu mbere yakubarumu muteke mu mbere namazu nko umuntu wamukoro rukuto ahinge mbere yakagetaho mu katare nyakasharo mu katare yaza guze kitoto cye natwara umwana wisho ubwo umuntu wakwata amasanyarazi ukagisha mu cyaro naza gukora extension ateko munzi abunda atandika za business arete atandika kuzeyo kunywaza kwitana so nitekateka ngo umuntu wa hansi asema kuba nafuna umwebembezi suru lobby tuwa robingira ekuyamba community yes abo kuba individuals noza kumwerera center nko twaganda hanze zakoze zawira so reka turebere munonga akugambira abantu kandi tukabarumirirwa okay turarenga wanu just sibura abantu then turinduna kurwanya kare kana ninga ni mutima kadete muza kubura nasaksa kandi byabura kurwanya kare kana usangana ni mutima kadete mwakora cyo mwabura itwe tukubasa kubura abati mu kadete abo kuba ibintu byegambira okay so areba unterire nyamwazo nakujyana tubuyazaire aho ngo byo kugamba biruho no kwetaguza kuscratching umutwe no kurondereza no ibintu bitu bina fingertips tubine no kwizaha kagamba nteki neki na program zitu stambrazi no kugambira abantu ngo tuzagumatswa yena abantu bakora iki okay abantu ni basima abo kuwereza kireka chaka igitya program yawe ine ni tebaganisubwa ukari katwirinde nyesakari and Ramadan okay yeso muri bwakera Media Center webare kandi unkiriza nje musuka nisima abana ba Saudi Arabia Qatar Oman South Africa abantu ba commenting mu kaseso program ya kasese cyumukora amazamane cyamani kandi bani nsemera cyumwe ntimana mugero musuka n'umukoretse mukorejo utakaye bakora subscribing uko kusubscribing nubura tunge kandi amakuru minje munonga subscribing o liking kandi usiyaringe link usiyaringe ukitekana na status yawe kaseyaringo